Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı bizim kattalıушылар. Biz bugün Саматтың атын чыгарабыз. Маданиятта достор ушул көк ат менен бир жерде кашка аттардын жакшыларын Секен. көрсөтүүгө Самат даяр турат. Андыктан биз менен чогуу туруңуздар. Аттардын өнөрлөрүн сурап, бир маалыматты берели. Анда биз баштадык. Самат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Самат, жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Ден соолуң кандай? Жакшы, рахмат. Иштер болтабы? Көрүнбөйсүң, Самат. Көптөн бери. Ошо ат издемей, жакшы ат тапмайды. Секен бастыр, балам, секен бастыр. Куда кааласа жакшы аттар келдиби, Самат? Аттын өтө отличныйлары келди. Отличный. Ооба. Чабылып жүргөн жакшы аттар. Жүргөн, таза, токтот. Ушул көк аттан баштасаң анда, Самат. Аттан баштайбыз. Маалыматты кандай кылып бересиң? Маалыматты ат мынау Кызыл Судан Араканын көк атынын баласы. Кызыл суунун аты тагитиби. Нургазы чаап жүргөн ат. Акырларын салып жүргөн ат. Мул атты көбү тааныйт. Кара суунун аты ошондо? Карасынын аты. Басты секен. Ояктан баштыр балам. Таза кыргыз жылкыдан окшойт, а? Чисти кара байыр, нак кыргыз жылкы. Нак кыргыз жылкы. Арабаканын көк атынын прямой баласы. Кандай көк аттын маалыматын берчи? Көк аттын маалыматын бардыгы билет Арабакан көк атынын. Түз баласы ошондо. Түз баласы. Ушундай ат болгонбу? Ушундай ат болгон. Өңү түсү. Ооба. Чоңдуктары. Азыр мунун чоңу ham бар Арабакан өзүндө. $100,000 берип айтат. Bunun çoğun. Bundan kança жаш çoğun? Enileş nemeli çerikteri. Çoğun 1.70 o Karabayır. Bunun malumatı bu kança жашта hazır? Yaşı hazır kuşturusunda 6 yaşar. 6 yaş. Canavar жоğun at eken ha? At жоğun eken. Buna erten 13-14'te ulak barken zamir. Ayarda otken? Sırataşta Göpçe'de ulak barken. Aparıp palvanlı at tayar. Salıp görüp başka kılıp anam pulunu esep beredi. Hiç kanday aliginde arkaga taysaldap atım girbe koyat çıkma koyat degen tema yok zamir. Только период at. Только период. Ayttam o zamir. Бұл тұршы Қызылсуда чоңлап болған. Ошонда ақырын ушун Нургаз салган. Неге таштады? Бу тайга полун ташап бүткөн бу. Такшалып калган экен аты. Ат пышкан ат. Таяр ат. Таза экен ата? Ооба. Курсак башы жайында. Ооба. Бою канча чыгат? 1.60 өлчөп ала берет. 7 жаш. Ооба. Бул аттын тездиктери, өнөрү мындай кандай өзгөчө ат? Совсем тез. Неси менен? Совсем страшный тез ат. Тез дагы. Ооба. Топко кирген чыкканычы? Топко кирип, чыгышына полный жооп. Тизгин менен барат. Тарбиясы кандай? Тарбиясы 100% келген. 100%. Сууту да келди ошондо. Бир дуба коңушум адан акеден коркпой сата беремин. Мына достор. Эми бир токтот. Бери карап келчи. Токточ. Токтот балам. Ошол жерден бир көрсөтөлү аттын жанынан, а? Буттарында дебеленген жерлерин көрсөт замир. Токто, башынан баштайлычы. Башынан башта. Кабагы. Көкүрөктөрү. Мына туягы былтыр тебелеп мына сүрүлүп келди замир. Бу жолу тансага чыккандан тебеленген эмес да бу. Ортодо кайнаган жерде турган үчүн тебеленген десең, а? Любой топко любой жыйынга Кудай кааласа чочубайм. Какчы? Башты алыш укмуш го Самат. Зор. Бул атты Карасы районунун боюнча Арабакада ат тарбиялеген атты адам жок болсо керек замир. Өзү тарбиялаганбы ошондо? Өзү тарбиялеген. Жакшы, жооштугу кандай? Өтө жоош замир. Токтот балам. Алды арка бутун көтөрүп көрсөтөйм. Мына ушу тайпактарды атай байлап коюн замир. Самат. Башты сенде эле көтөрөт экен бул. Менен ап катты көтөрөт замир булаге. Арка буттарын кең эле мына. Так. Жоош. Кыскасы жоош. Үйүргө коюлганбы? Үйүрү ham гаранта. Эки жакка буруп койчу. Бирдей бур. Бирдей бур, а? Замир айттам го ат. Болду. Замир. Дебиреле болуп коюн деп калды. Анда баасын бир келиштире айтсаң, биздин көрүүчүлөргө таамай ат алам деп издеп жүргөн туугандар. Секен эле басыр балам. Атты канча деп алайбыз? Ат өзү замир курстугун көрдүң, а? Тизгин менен билдирип турат өзүнүн курстугун.
Oylanıtasın mı? Ne oylanır? Basın. Basın aytamın Zamir. Qancha deysiz? Zamir bundan da kılavuz. 14 günü ulak var, apar salıp koyup o şeyde pulun versin. Hı hı. $5.000 azmaz düşüp mırımına. Kırımına. Ova. Jolu. Samat özde çaba oturan oldu. Kana. Ha, oyarçı dağı. Tormuzlar amcayında Zamir. O toktağın jayındakın. Evet canım. Hatta adilekene Samat'a. Öte Zamir. Adilekene. Öte derdi. Mına dostlar zerda deyin. Samat gösterdi attın qanday ekan bir bağ verip turanan. Kommentari açık olsa $1000 bağlan koyuldu. Bu birinci nömerdeki at dostlar. Bağıldı Samat. Tormuzlar gördün Zamir. Jayındakın tormuz. Tak. Yaxşı. Ne yapalım? Bir palvanga bap ekan da ata. Samat. Ha. At deyim bir palvanga bap ekan da deyim. Sakin. Hem Zamir. Her ulakta birden maraqlıp. Atı tamaşa qılıp. Şu bir boyvat çalsam. Bir palvanga çaptırıp her ulakta biri de maraq qıldırıp. Zamir kayıp qılat oynat. Aha. Yaxşı. Oldu, tatып düşünün. Bu birinci nömerdeki oldu. Giyingisini gösterelen de. Oo. Mına dostlar biz ikinci atqa geldik. İkinci at Samat'ın Messi degen at ekan Samat ha. Messi degen at. Bunun ama çurqayt ekan bulatçı. Jengil attan okşayt. Jengil. Hı. Sekinle vursan balam Yemi bu attın nemesini aytayım. Kanığında qanday kan var. Kanında dançak var deşet. Dem görgөндөр. Menden toştaсын bilbeyim Zamir. Budyon boluşu mümkün mü? Bilbeyim. Budyon koyamışık evet. Okşap ketedi ha bir. Kalkılan o cilalat koyan balam. Bu at kişinin arıqırağı ekan ha. Bu cayloda cayme ulaka çalıp minildi bu. Jay menen жүрді. Ha. Azı bir elder çurqağanın görsün attınç. Yet atma. Çapayla turası. Çapayla turası. Çavasın. Aytçı bu attın jaşı qanday? Yaş caması. 4 yaş. Oo. Qanday emile үйрөнүp nima oldu o? Bu voşum cindi Zamir bunu kol. Ha? Savsam cindi bu. Niyeleri? Girgen çıqqanı mı? Girişi çıkışı ulak açkanda kaçıyam jayında bunu. Jaşı 4 yaş. 4 yaş. Boy 3. Boy 1.55. 1.55. Şu çaqan at ekan ha? Oo. At ekan. Yaqa bir soyup koysun mu Zamir? Bir uzatısın. Yaqa bir koyup koyan bola mı? Koyarça. Yet atma yaqa tegizge. Ayda. Mana Mana gülüktü qarаңыздар. Yaxşı. Koy ver canavarda. Koyarça. Yet canın acılığı. Teke oğlaklarda çay verişke de ekine Samat ha? Cindi canavar. Boldu. Messi. 5-5'ke çalgan emas bu? 5-5'ke çalgan emas Zamir. Şu 5-5'ke qanday deysin? Үйрөт koysan bu Zamir. Үйrөтүп койсо болот ha? Oo, yaman жылуулар жайында Zamir bunun. Berap kelçi. Mına tuğandar. Messi gülük. O tanılarla görgün Zamir tanılar ne? Başkaça da canavar. Mına. Tumşoğu kuş. Şu Arap'tın da nemesi var deyim de. Bilbem Zamir. Men kalım yok. Tuğandar yemi... Cilalat koy balam. Aa, cilalat canavar. Tuyağı taza ha? Tap taza 4 yağıdan Zamir. Toğdat balam toğdat. Uşu attı bir жақсы қылып bağlanın Samat. Nana bolatanlı aytayım Zamir. Bolaturan жақын жері. Merak bırak koyun. $2.000 kamı var. $2000. Oo. Balam. Bir kara bir de koyup koyun zaman. Buna kadar Zamir cügüş tarafı. Hayda. Bana kadar Zamir. Atı çurqayt ekan. Dostlar, Messi çıktı. Buna kadar Zamir cügüş tarafı.
Kalkıt balam orada nemeler dihanalardan teşerik koysun. Beri kaytar beri. Bu koyla dıkanyan ha. Ha. Boldu. Tak canları. Buna. Bası da hukmuş bağa. Dihanalarını gösterip koyacağım. Tak can tur. Tuyakları. Tört ya tap yazacağım. Attım da kellelerini tart koyacağım başka çayda. Ağzı otarık bu çıdağın. Şu bir jakşı bağlıyorsa. Atacak şekin. Messi gülük. Messi gülük. Nomerler ekranga yazıldı. 2000 dolar. Birinci at, ulaqtın atı. Tek duat 5000 dolarga koyuldu. Kuda kalasa atlar, jakşı atlar eken Samat sodana berek olsun da. Rahmat. Şimdi iyilikler ha. Senden işine ilk olsun. Boldu balam.